Hurmatli arkadaşlar, bizim bu yığılışının bir sekreteri gerek, sekreteri gerek. Kimler birlikte etseniz? Yani sekreterler. Хорошо, kimde kim şu söz yığılışının bir sekreteri Hamidon'un yürütüyormuş, sekreteri Lidia Galiyevna, kompetent konuşturuyor. Rahmet, karşılar, bir taraf konuşturuyor. Күн тәртибін әйтеп бітәсем киләйне. Повестка Первая информация о реализации Республики Башкортостан проектов по развитию общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. Выбор первоочередной проблемы села Малышкураева-Тюльганова для участия в ППМИ, определение суммы софинансирования муниципалитета, населения, спонсоров, выбор инициативной группы из числа жителей села для организации работ в рамках ППМИ и решение о использовании экономленных бюджетных средств после проведения итогов. Повестка мне понятна? Будем голосовать? Кто за? Против? Воздержался? Нет. Birinchi kun tartibi bo'yicha endi qisqacha aytib o'tishim kerak. Программа поддержки местных инициатив bizning 6-yil qatnashdik, 7-yil qatnashdik turardik. Bunda narsa endi. Bu shu avvalning xalqi nima problema bor, shuni ko'proq ko'tarib chiqaylik endi. Shu programmada programmada o'tgan yilda 2021-yilda bizning rayon bo'yicha 22 sessiyaga qatnashdi. 22 sessiyada bugungi kunda yengib, shu ishlarni boshqarib boradi. Boshqa avllarda bitdi bu, boshqa avllarda bitmadi. Соответственно, bizning avlda bugungi kunda bitmadi. Kelasi hafta keladi turarlarda готов детский площадка deymiz endi, trenajyor, shu shayrlarni qaytarib qo'yarga turamiz. No, bu holat yag'idan da o'xshash yig'iladigan ma'lumotlar byudjet, respublikaskiy byudjet millionni beradi, rayon, munitsipalitet 150 dan beradi, 150 ming beradi, sponsorlar beradi bu vaqtda. Biz nima deylik? Problema bilan qatnashamiz. Ремонт, если дома культуры, телеканал, мало школы. Бүтән предложениялар юкмы? Бүтән предложениялар булмаса, biz катнашабыз дип, шу программада комментарий кылышабыз. Башкалар битәр калышлар юк. Шушы икенче күнгә килгәндә инде безнең өтмәйтен кыскача гына бүгенге көндә бәләкәй бишкара килгән авылында 2 вопрос тора. Берсе су, берсе шушы клубның ремонтын кертү, шушы программага. Но су вопросы основныйрак дибез дә, бүгенге көндә быелгы елны су вопросы белән бу программага керәлмәйбез. Ни өчен дигәндә bizning suvning dokumenti yetishtirilmaydi. Aprel oyi ozag'ida suv dokumentini ola olamiz. Bizga уже fevral boshida shu dokumentlar kerak. Shunga biz o'yladik endi klubning tuvasi bor. Klubning tajribelari bilan bu yil reanimatsiyalar bilan qo'yib ketganda. No, klubning shu ishida ishlab, motorikda ishlab qo'ysak yaxshi bo'lar edi aslida. Chunki Bishqo'rg'on klubimizning balqib tura, Ilakshida klubini biz bu programma bilan kirolmaymiz. Ilakshida klubi shirik turib aytganda, nadeyimcha biz kelasi yillarga bir programma kirib, balki anda da klub soldirib qo'yarlar. Ya, nimalar kerak edi? Ayy, shulay deymiz endi. Shu programmaga kirib bitarga turamiz. Shunga mening bir предложение qilindi. Shu klub bilan kirib
Bunun işin, может, көпмө акча жетейинде барарбыз, сметасын түзөгөндө. Анда көлтөр өзү карайт. Нәрсекелер кирип кылат. Siz karşı durmayın. Karşı olmasa, şurada klub bilen kireriz, klubunu remontlatamiz, birgelep remontlaymiz degende klub bitirip to'g'ri ko'radi. Qarşılar? Bir taraf qarşılar? Yo'q, rahmat. Shundan aytib o'tdim metinlerden ikki avulga 100 хозяйства var, 100'den orta хозяйства. Хозяйстволар көп, пустующих много деп өзүнөр өшөткөндө. Но 100ге якын, 100 территория дейбиз. Приблизительно хозяйство бул мүмкүндө жашап келет, икки авылга. Шуңарга тагын бир айтам эле, республиканский бюджеттен биз миллиондон бошко алабыз. Но бошко алар үчүн софинансирование керек. Шулайбы? Район бюджети 150 мың берет, кабаттап өттен. Спонсорлар 100 мың, спонсор 10% инде болайбы, 10%. Халық 10% дейбиз. Анда биздин еще тиги кызмет каядыр буяу билен, каядыр машина билен кимдир жардам этет, шулар да кирейин ага. Но менин предложение бар иптештер. Шушы программага кирип, халыктан жыйуу көлөмү 1000 теңге. Сиздин юбилейлер предложение бар. Шушы сумма, ну бирлесем 1000 теңге хатсызгына сумма деп турабыз айбет. Ну 12 айга билсек, 1000 теңгени Allah tutma çıkmayın. Hayır. Bir başka temakisi var. O yüzden. Kimiydi? Temaki de 150'ye yakın. Normalde kanatı Kristatu var. Daima. Doğru. Normalde. Doğaları da 60 tane. Yani tek de buna yollayla hatta 60, 70, 80'e gidiyor. Minettir ya. Sonra elde tutmak şartı var. Şuşa summa bilen kirgeni turabız. Kalsa aytamiz. Kim jakin? Şuşa programmага халыктан меңге акча көрсөтөбүз. Булар тош керек. Рахмат. Biz bu programmada катташып, şuşa etken el okşanı ziyaret mümkünlüğü kontrolda tutar için şuşa инициативный группа деген. Группа создавать керек. Шушында этики выбирать керек инициативный группаны. Ну, менин өзүмдүн көзөмдөн көрүүмчө шуша инициативный группага бул мүмкүндө өзгөртөлөр Ахмедянов, Моллаянов, Айгүлмүн. Шунда биш кырайдан кеттелер. Гүлнараны. Поддержка Бек Мухаммедова Гүлнараны. Шунда кеттелер депутат бар биздин Хасан Шенер Гүлсинаны. Кеттелер Латыпова Гүлапаны депутат тоже. Тарым Салимов. Марсман. Молодец, капитан. Марсман. Жетеміз кішілер. Ямансынан тағы башқа әлем бар біздің бюджет өлкесінде іште Раянова Айсулова дейді. Значит, инициативный группаға Ахмедянова Динчира, Муллаянова, Айгүл, Бекмухаммедова Гүлнара, Хасан Шенер, Гүлсине, Салимов, Марс, Латыпова Рузиле, Раянова Айсулов. Кірдәбіз деп, тауыш береміз деп
Başlar bir taraftan yok, rahmat. Her bir şuşu Allah bilse katnaşkan şey kayagazı çıkıp bitin değil. Bundan ne ramazı değil. Şuşu işlerin yediye işler çıkar Allah bilse. Jingsek hem de şuşu targide katnaşır. Kupmedir sunmasına ekonomiye ölüşü kalır. Kupmedir. Her bir targeden kupmedir ölüşü kalır. Şuşu ölüşünde şuşu klubga kirtirimiz dip kalsak nişi gerek bilesiz. Biz, например, ekonomi ölüşü yüzünün kalayken şuşunlarga bir aparatura, ilezi bir kostüm, men aytmayman işte bir biyu ansambline kostüm deb. Bu mümkün de kostümlar koyuyor durarlar. Şulay. No, şuşunday yerga kirtib bersek emet bo'lar edi. Sonra qarshimiz tutirib. Bu aparaturasın ana o'ydan yerinde uylab. Bu aparatura tekrar aparatur. Bağlardı. Kimde kim şuşu ekonomi ölüşünden qolgan maqsadida şuşu klubga kirtadi. Alay, o'qitadi. Rahmat. Şuşunun bilan